Ka Joint Action Committee ki lai polling station berkentup ya ke misai lang dong dai but mouse my polling station ka berkentup ya ki arpu wai tele ki snong ka te ka than ha ka santere unai weng araja arpu saw kala penlong biang ya ka jing ya lang ka beker ke ha mouse my banya tai sani ba halor ka jing sngap menti ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ya ka jing dawa ban pen phai biang ya ki te ki snong sha ka Mountain Road MDC constituency ki ba ka KHADC kala pengat jubor sha Ram Rai Jerngam MDC constituency. Habakran uba elderly Solamar vice chairman ulaong bagajing temu ban penlong ai kajing yat pat ba bat ban rap plakat hakmat ka KHDC haka kandai tarik unai weng araja arpusau lapen ken riak no syaka khatlai tarik unai weng araja arpusau naka jing tingku kam ki bamla kiar ulakan turu ya ki pat ba nong song snong jong ki arpui teligi snong bat ya ki kenhun seng balang karilom khasi ki loki jor ki badan mensim ban wan ni kersan bat snok ti lang hakate kesngi nakaliang jongi kumki nongkit kam yang ke GSC lai teliki polling station hadin bangila dap penlong ya ke public meeting hamos mai ngila bu ya ke for ke deadline ya ke benta ke HDC ban ai jubab te haduk ke ka singi ke bangila bu lada nakaliang jong ke HDC kam ai jubab te nakaliang jongi ngila rai bet ban lai syong kelan mungor hakmat jong ke HDC office te nginiat kejat nadu unserpi haduk banda poi haba hapo kelau jong ka office ke HDC. Ti balai ke penlong ini bengin sim jaga ni karai ke dau kalong. Nadu ke arpunya uterik jauh bena Agos. Angila penlong ya ke jingelang pajba jong baru lightly ke polling station. Halor ke jing kenyon ben jong ke HDC. Yangi ke lightly plus polling station na ke Mountain Road syaka Ramrai constituency. Ti halor jong kani na kaliang jongi ngila persyang. Ban lej mi kemat setai ke HDC. Bandai ikan du yu ba PNCM badai chairman jong ka KHDC bad yu ba paniat CM badai UCM jong ka KHDC tinggal ikan du markmat bad PNCM hadin ka jing ikan du jongi na kaliang jo ulong ba tan sasim ya karai ban ai jubab ingi andre haduk kan ka klimat ka bamentaru na kaliang jongi ngin pat yo ya ka jubab ka basai ya ka jing kwa jongi kini kelai teliki polling station ke hadin jong kani KA baru na kaliang ka jongi an hadin bala pendap ya kejing elang ke bekhadu ke public meeting ke belong mosmai tinggal siam ya karai pengen lej ban syong kelan ngor hangte ha office jong ke HDC te tang na kaliang jongi ngekerpat ru ya ki para nong chung ki badon hapo jong kini ki lightly polling station ki badon ke mensim jong ke jing sukhian ke bentakan ke kason ke bemangi ngimat la kerpat ya ki bikin awan suk tilang ha ke gasngi bad kumjuru ya ki sing balang ki badon hapo jong ke Khasi Hill ke jongi ki badon ke jing sngo ya ke jing tilang na ke benta ke jing ke kason jongi kadong ka thain tela kerpat ki seng balang ki NGO ki baper banwan ban ya snuk tilang ban ai ke jing kercan ngi nang bengiru ini mensim ban penyu biang ngi ya kani ka jing ke bengi kendu nadu ka bengi nadu ke pestang jong ke jing lenti ke jongi adin bengili ya syong perkat menta kesngi long nong dai Nisiam ni ka por na benta berpentip sebaro ki nong song snong jong ki arpoi tili ki snong alor ke jing penbena bengila de pentip aka artrik November arjar arpsau aka public meeting ke balalong hamau smai benlegra plakat se district council hum ke jing persya ya ke jing rakno jibor jong ka district council bar selection committee arpoi tili na Mountain Road constituency Ramrai constituency namar ki jingit tunku kam bat ki daw bomla kia leyo ban pen kenria naka kendai terik syaka khatlai terik jong mil benai November arjar arpsau kunta ngisim ya kani galat ban pentip sebaro ki nong song snong jong ki arpoi tli snong kumjuru ya ki seng balang ki pajba ki badon ke ju ke mensim ban ya kersian lem ya ke JC ya ke tai ke isu kin snow bha ban ya mi renti aga tai ke sni balapan kendria kata galong aga harlai terik jong benai November arjar arpsau Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka Plus F
Hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet yaka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.